nubwo abantu benshi bamuzi nka perezida wabaye perezida wa 45 w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa abaturage benshi bo muri Amerika bamuzi nk'umukire, umugwizatunga ufite amafaranga yiwe menshi kuri konti yiwe. Bwana Donald Trump ufite amafaranga arenga miliyari enye na miliyoni 400 z'idolari. Uyu mugabo hitezwe yuko mu matora ya 2024 ashaka perezida wundi w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akongera akaba umuyobozi mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri. Havuyeho ibirego birenga 4 byose aregwa: icyaha cyo gutanga zimwe mu mpapuro yakoresheje akazi ke kose mu gihe yari ari ku buyobozi, akanga kuzitanga avuye ku buyobozi, icyaha cyo gushaka abantu bigaragambya bavuga yuko Joe Biden atatsinze amatora yabaye mu 2020. Ibyo byaha byose abaturage bo muri Amerika bari kubyirengagiza, bakamuha amahirwe ya kabiri yuko yakongera kubayobora. Ese yongeye kuyobora ni iki yahindura mu gihugu cyo muri Amerika no ku isi yose?